Ia tau le nganga fia ia male whaaftai e toi whaafeiloa ia tuai ia i le mamalo siau tātou wantinu ia ai maise ia o pā anga umalau loa bei ia o lo whaongaina pele nei tau tua whai pēa i le aso ma le aso ia whaatalo whaatuai whaaftai le lofa male anga leo le atua le wau dia mai le nei aso lulu ia o le aso e whaopopo i lo o tau soifua maso mato nei ola vai ia a le temi nei fia whailoa atu o leo o mātou whaatasi ia ma le afionga ia brother Vincent Ferrer ia o ia tonu lea ia o le fia faisa na saunoanga ma faa matala tala ia le tūlanga pe o nei le whaalinga fo i lea na tu ina atua nafi se whaamtalanga le afionga te mai tai sa pule o le nofuanga i mawhanga lele ia ona o le tūlanga o lea ua ave i fo i tala se ia ma pe i whaatau wemua i fo i nisi ia i le whaalinga manino e pe o na vaaia foi ia e lana fionga ia brother ia ele lava ia ona tu watu lo le avanoa ia brother Vincent ia na te whaamatalatala ia vainga ma le amatanga o le whaalinga. Ia o te whatalo whātu e swafa man malo ki riso le nei tū la tai au au fofalo whātu le malo le atunu whapeona mai mua mai le nei penga ta whailangi ia mawhaifoi ona watu ai foi se whamatalanga i winga le whalinga ma malo po le wawenga sa tu ina mai le ata o le whina ngalo pa ia i mapu whangalele nei ia o au o brother James ia o nomo li o la ungoa le wo whapa ia i le mato i tuainga o brother Vincent Ferrer ia so o le tumo au le nganga whanua noa ono nisi o tala a ave wo whapeo no tu ina atu e nisi foi o uso atangata o ave se ai le whi au lea po o le teimi na amata ai le whaaringa lea Yesu whingano pa ia o le aso wharaile na tahapena ai le whionga ia musini olo musi asia singa o se ulungali i fou e asia si mai e su e pe fia mana o mia fo se whamamianga mai lana fionga o ipu waina ia sa pe ona whaatatali e ifo le loi mata le li whaola o ipu waina ia sa fuafua e tali ia le ulungali i fo le ataunu mai le aso ai peita ia na leo mai lava mawar whamanianga puela o la ata ia matoi fuafui ia o lunga lau sa tapena mo le ulungali i fo sa ia lava ipu waina nei ai ole bola so faraile le te atonu lava le afo se furu na ye se suiva aia po se suinga va aia fo ia mato nei o sa mafuta le afionga ia musiniolo o ye le suinga va aia le ata ai na fate ia fo ima ua ma le uso sa mafuta le feanga i fo ia va aia o le afionga ia musiniolo o le la itula sa ma oe avene me aia le ofenga duenga mapui fanga lele ai pe tai le mato e fofoi mai ka ai o le mangongi ko kongo o le potu o le lai ma fau lava uia po le ale pe le ase ko ma losi a ko kikiangi ngi vai lo ulu le ma losi o le mangongi ai na ola nga fionga den ka o te mitonu wala na luluti e ti nga le fionga ya musiniolo na mata mo fai lava e liu le to ina ai pe tai lava o lo te pato ina ile ata le bo fi wala fa sa o luna se tulo ale te pala vai lata ia wo ki kula ma ia wo loanga kulo le mele le titi lo le fionga ia mo seniolo o vai aku wo tafe mai ia loi mata mai fofonga le li fa ola le a termina le ti ia le morilia o fai atu lo le uso le se ki kilo wo ke le ar swinga le aka ia tango lo le uso le a mai le tishu alu solo e fa pe ma ua ese me na pisia ia solo atu to tafe mai fo yo ngala ulonga lo le ai wo kupu sa ole e se fa linga ne o tupu ia no fa atu lo le uso e mai molinga kuku ta pe moli ai fa matolo salio ia ma le temile na fa ele matolo salio tu lo lunga le uso ne ia lua mai lo fenga do venga mata ile ma la wa va ngalo salio e ho lo le launga le vai ngole chapel of divine mercy po yesu le ngalo fa ai va ai lo le toto ta fe mai le tu ta matau le li fa ola ia wa ki le wo ese mako fala ngonga na taimi pe wo se me mua se tala fa solo pito fo de católico roma nei samo wo ta fe se wo tangi ese fa tu sa fa pe ia paula vale la ngona sa ya o le vala aulo le fionga ta mai tai pule po le fionga ya ma mea
o tu le nunga vili la fionga ya mamea fio mai. Fio mai la mamea o le fai le mato rosalia o malau le mato chaplet. O le akala lia na faali atu i la fionga ya mamea oto. O le akanga puet na sau mamea la ta fer totu. Na mai ale mato le mato mafutanga i le po. Pe na le afai tu lana fai o mato tatalo. Au lesi 2 hours. Ke au vai o koe back le aka. Back to normal le aka. Ia vai aku i pu wa mai pu ku oi lanu. Ia vai aku lai ko ale le vai ko kongo le. So lai ia ka ngoi le o le vai o le vai. Au le si piku. E ka ngoku o le koko. Ai o mai lunga iwa e siao e le si koko le vai. Ia I can't imagine. Wo le mafai wo I was confused. No kala sa o anga. O lo ka ngoku le koko ka ngai si koko e pi mai. Ai le sa o le vai. O le mela na tupu. Lesi tu hours o koe back leaka. Ia le te tonu ala o le wha le vavea ona sa suia ilo mato si fia me le fionga e maa mewa i mosini olu. Ai maa o maa ue fase maa maa lolonga. E le 11 na uta oto. Ai le 11 na uta oto ai mamo e aku le fionga ya maa mea fai mai James. Sau se eva ai le maka uki o le mele. Le la ki sau hau ia maulo uro ai ese si mea o koe kafe mai. Ia male tala la fionga ya mamea. O li uolo i mata le li fao lo ave ma soa upa iyo. Sao lo la ia kango aire. Ia kango kua o li soa. O vai kula le wa kafe mai lo le soa. O la lo la le ata le ma ninga sa wa le soa. La e tafe lava. Ia nga amaka nga le lua ipu nga whaakali. Awa maka i whabo fiku wongo ipu. Nga whaakali ai an tu mo umai. Fio mai lo la fionga ya alapati le tama le puleanga. Alapati le mata e linga. I le tae au. Mo whaatumulia mai foi la le moto le tunu o e fia matamata matanga e le whaalinga o lo tupu. Fio mai lo la na fionga mo se whaamalolonga se whaunga le swa o le fionga ya mosini olo. Whaatasi ma le sakala meta o kofisio. E le iwhaunga ina la le toi ina se isi swa o na whaunga le swa o le watafe mai. Ia na whaunga uma ya mātou ia na i le loto a mapu i whanga lele. Na fio la fionga ia nui mata ilinga ma le ipu tumu. Ia na wakula le si ipu. Na makule si ipu replace le ipu le walu ma le toi ina. E le umi nga wakula lo. Ewa e kolo po trapo i kongu le a whalingo. O trapo i kongu le swao. A makalongo vai aku wakupu. Pe every 2 hours ke vai aku lunga walu i fole. Ia li fole nga ipu. Afale ia. E ipu fole nga waku. Ale wa maka i whanku kumu ia. O nā so mo ko i pisi ala mako sketch o mamada. O mako ngei wo kele asi e singa ka ngaka wo i loa le tala. O le tupu wharinga i nei mapu i whanga lele. Ia whamuka le sa ukala i ngā so a. Ai se yo aku lo whamatalanga i le po. O le pola, o le te atonu foi le afar se furu. Na makwa i maa losi ala le tafe mai o le swa upa ia. Ia se taimi o wha ia tula i o ata. Ma le video sa o taken inga ke mi ngā wharingo. Tupo le whaalinga. O le nāpo, makwa i maa losi a wa wharingo. Bo tinga ina la fionga mo singa o le koe mi ngoilonga ki ngo pe masangi ai. Ai ngale ki kilo ai lunga mama nava. O nana o lua ngai o wala talata le fionga mo singa o no i toi tula. O le tala sa o fai ilo usu nei. Ai lunga e o lia le fionga mo singa o le sota e au. O le maa ua atu ngata le makalango ia mo singa o ai o le nala po ngari ki kilo alu le po ato ile i moe to ina ngari ki kilo ai le aka Yesu ai peila ki kilo ya Yesu mo mapo yo ngakinga ia ngari o pe umalonga kingo nga olonga uluale mi ngoi malonga manga vale to o le po la le ia fate ia loa u ile vaveao ke o mai ko ku mu ipu wa ko ia vangoa o mai au mai kanga ka fai la ko la unga suau au le lava ponga ka fe mai uma ke me bo afa uma ipu ia nga ko koi ai mamlama le vaveao ai le vaveao le sosalia ai afio ku lo le fio nga mamea le makapenga ma ko ile misa ma pufanga le fai le fitu fali mai tai au ai fate ia loa u ile na tai au
O le mātou lava ia upu muli ma le fionga ia mo siniolo. Wa no moli o ke alu akango i onga 5 milimili wa pe o le mea le mapu vai. O napo ia ka kango liwa ai a mer ko inga fa mai awa me wo lava nga pa wale kala ko inga le fai mai o ngala nga makule ko ro ke lo tino o walu e fai no malolo nga ele uminga ka ko kila le la mo mausa o kwa u il mena tupu ya u ngai o le uminga ka ko ila ai fai lo miki fa me lo oki mo singi o lo mali mo singi o le umia o fo mai roi lunga wale le ila ma se malolo so lo fo se va atuare le tau nei ai mo e ku ro ke fenga ro ku ya ku fa mai le fe mai ma me ke la ku lo wa lo mo singi o ia le ngaka foi le mele wa tupu ia o le experience a u ia le wa mo fa ku ia fa manga ko ki ke a u le mali le fionga ia mo singi o ia o mai ia wa maliu file mula na fionga o le foi la fionga ia pa te Paulo i e fai le sauninga join sauninga le fionga o le mela na tupu tae au na o le taimi lava na maliu e mo siniolo ngaka i loanga koe saule swau mamango a koe lo le ata o le koe ia le ngau to va ai nei le ata nga matu la fionga mame wa maku o le ese sign fai nga nga tafe mai e pa o le whaalinga matautia na sa tupu ile toru aso le ta pena ile li lana au na ustaulanga ia o lawa ia mo mau ia mo siniolo o se tangata o le whaalinga o prove mai ai o le tangata sa o le nei ustaulanga sa ola pa ia lalo nei ia mo ilava na ia na vai nga sa usta ile tu mau na polo inga ia ka ilo ia ele ese ila luli e ka o e ko inga se si ang sala la sisiku ato ina e focus la va e tu la fono le kalesia ia wa fio mai fo Yesu o la mato nga mo le mau i mapu fangale mai le tele o portu o lo ia ile ata fina ngalo pa ia ai wa fio fa pitoa mai la vai Yesu e asi na au na ustaulanga ia wa sa ta mo fai la ve avela fio nga ia mo sini o loi ile fane mai tasi la valantala le ai a fa pe o mai a pe oti mo le li ai fa mai wanga tisaya o langa promise vele na avela fio nga mamia let him be suffer fa me ia suffer fa kasio ia mai Yesu o ofa ngo kinga ia mo Yesu o lo wa fo nga i lo ai o kele ia tangata na o mai lava ile so faraile le na de asia mai lava ma fight talo mo le fionga ia mo sini na umma le asfaraile umma le stona ia to o mai lava tangata e o lava de po o lo asia mai lava tangata e fia vava ai malau ia lo salia ma vai ngole chaplet e mo mole le fiona ia mo sini ulo ia lo wa ia tai tonunga ia le fani tato o se awa onga mo tato let us repent and believe in the good news. Leto ese time, tato te le lo le time o le li le tangata. Po le ala valo fel wa ife. Always treat every day as the end time of your life. Awane e fefe ke kala ngoi lo woti time uma. Kala ngoi wa tate le lo lava. Le tato atu mala wala pe e lava si fafita uli ona fia i tato. Ma uma o tato soifua au le fe aula mai ila ya wa ia vava ai ile falinga wa tuturu le li faula unga wa ko ia nga sala la langi atu tu ai ala langi atu ai especially sa mo o le wa fiu fa pito mai le li faul la ufau tuanga i tato atu no tato te sala mo ma tato tonu tala le ile ese me tato te mafai e au no ma le o le tatou mapusanga na o le tatou sulfanga na o le ali faola po le ale teile o tatou agasala e faapete alofa i le uso tagata e fufi uma i le alii agasala i le alofa io se tala atu na lenei tula i le tau tv nei taima le avanoa Malo whaatai, brother, ia o se wa le lo bonge upo fa matala fo le fa longo atu i le mawa e fo i o le nei fa alinga o fo hia ma le malu pe o le esa no na fio mai le li fa ola ia a o la uto e fesilia brother le to itili le tulanga fo i le le o esa no so tanga le o le fa alinga o le fio ngai amo se niolo ia e mese se fe au mo nai o tatu tangata
ia e mesel nei vai tau se e toi fa manino i le savali vali atu la tau lunga fa kantoliko i le vai tau le wa fa ingo ino le ate vetu e mwhai ona e fa manino o le ala se fe au le wa a mai fa alinga pa ia nei ia mo le tanto lunga ia e mesel kantoliko a wow te loa ia a tolu e ia ia li stanga o le wa kantoliko nofo ia wale kantoliko savali vali matali tolu fa mole brother fa mai tata no Ia whaftai lawa mo le whawhesiri o te rofo e whesiri muli lea tātou interview ia. O laua uia i loa ia i le vaitau le wa ia i le especially ia le ekalesia katoliko. Ona e vaitau sanga e whainoi le ekalesia, vaitau sanga maasani, vaitau sanga le eseta, po le vaitau sanga le whanga fulu, o tā pina lea o tangata mon mali o Yesu. Le lawa o me whaiunga o le neitau sanga, o whaingoa ina le ekalesia katolito le nei vaitau sanga o le vaitau sanga le ativetu. O le tāpena penanga o le tangata mo le whanau mai o le pepe fou, o le tātou mesia le tate whatatari mo le aso luas fulu limo o te sema o le kilisi masi nei. Ia o lawa wai e loa i le whaalinga. Ia, o te whaatepa i le i tātou i le iona pupuanga. Pupuanga sa ui mai ia o ia. A ua lawa le tau sa i linga o le whaauratanga o tangata. O le mafuanga le na fio mai Yesu. It's for us sinners. E le fio mai Yesu mo ea meo tonu. Ai na fio mai Yesu mo ea ngasala. O le fe au ta ua foi le tātou pe o mo whamatala to stay mo solo. Let us repent and believe in the good news. O le tali nao le evangelia le neitau sanga. O let us repent and believe. Kato sala mo ia. Matali tonu i le tala le. Pe sau ai le anga, pe sau e a, pe sau te le tonu. Le o le mea nai. E tofo ia o le atua. Ai fa me Yesu. Amu ia e le va ai ate ia. Ai fa tua pea. Amu kusa pe ke le va ai se whaalinga. Ai a fai e ia, you still have faith to believe in Jesus Christ. E le se me nga le fa amu ia ma Yesu ye tatou. Amu ia le va ai me ia te au. Ai fa tua pea. O le fe au na mo tatou sa mo. Especially la to i le isi ekalesia o te le mainina lava isi ekalesia. Pa ole fe au ta ua ia aua tatou te whamasino. Wai ne pea tatou whamasino. Tatou le loa po wai te le au whamatalanga i e fe ave mai o le ifo tupua mai isi me whapena. Nei o la ua uia tala mai lava i lau ni tangata. A whape te le malama i le awa onga le ekalesia. Ia, ina le nofo at, keep it to yourself. A wai nai loa i le vai o le tangata, ai whaari mai whafoa. But keep it to yourself. O la uwhi au na mo o tau, ne ewa sau noa mai Yesu. Amu ia le vai mea tau, ai whaatua pe i a te ia, o lona tamā ma le anganga pa ia. Ia tau in whamaunia le tua tau ngaruenga, whamaunia le tua ia tau sa mo. Ia, pia fuere tapua ina o le fionga le au malo ia le kapineta fa pe fo ia le tapua inga fo ia le tamar pule anga ia le fionga ia ala pati lui matailinga tau in famania le tu ia te oto famania fo oto ngaduenga ia famania mai le tu tamar le tu le alo le tu le ngampa ia le nei aso of time le avan ia na ua fa fonga so tanto atu no i le saunoanga matango fi ma le saunoanga manino ia o Brother James po o Brother Vincent Ferrer ia o ia tonu le ana ia le taimi o le whaalinga i pe o na tala noa i fo to tele ia ma fai tio ai fo to tele pe o na sau noa ai brother ia ai le muta i lava le whaatua tua o tangata kerisiano ia e tali tonu ia Yesu ai mol te minei e moli tele atu le whaatai mol te lia pia o nanga lau loa pe ia a wā lava longo puia lia so tātou watinu ia o e toe maua pese si a tātou whiloa inga ia i nei mapufunga lele mo luma nai wai le umai pea ia le mafutanga ia manai tamai taisa ia e mese le o whainga luenga ia manai whilela nei ia a wā lava le tausia ina ia o nai tangata matua e mo te minei whamunia tele le tua e lau whatausanga sa moa tō whasoifua.